share and so on. Can also be on Facebook, TikTok, Instagram, X, Twitter, any other social media handles in so kwa. On so we can say Adom TV. Ye wo azia. Oh yeah. So the motor getting slick can and so abba. And then one is a boys na man for the airshop how far. And but it's also now nya. Where crab na nya bot. Me say ya manen chele kakra. Why? Ya manen chele kakra. Na ejafa tutu niema eye. Na NCC ye emfa. Ba wo say yes. Motor getting slick can na abba no. Edutwam kra. Ne bo so ofom pa. Tibacho ya pebe to mi so kwada no. No so nim da bia say obeto bia ka wo so bo made in Ghana logo no Wansana wetimi Adom. Happy birthday Uncle and Fama Reverend Rubin Asare of Trinity Baptist Church. Nyamiso for when your birthday. Nyakopo won shira onyo kese. Omo akoma so de oni so de hu nyina emrem. And this is from the head pastor Reverend Kingsley Apiaje and Mrs. Apiaje ehonum na e dey sure. South na Trinity Baptist Church asori ma nyina so e sure happy birthday. And babadi enkomo bi but before that information be free Saudi Arabia by especially Mecca eba no emunshada enye. Se yesi enipa e call Mecca afie no emu 1000 ewu. Nipa e call Mecca this year 1000 ewu. It's as a result of hot weather. As of Enura Ghana time around 5:30 p.m. or Ghana. Now the weather condition was about 48 degrees Celsius. Amanfo so a ewuni amanfo a omo koromanye Hajj visa. No omo de tourist visa ene koye. Ena akọ Mecca na kuta tourist visa ura tent nim. Entu tena bonten. Ndi saa ehwo na ewia na ebo berbe no ene kusa adishi. I then say yes somewhere on the 3rd of next month and I Ghana first flight ebeba. Emze tamale. Best temper for me say oh jumedi na wo mu nyina no abna wi de aka aye tourism. Weather condition na wo ekromo no enye. Me de nyaaya. Ne ne airlines ne be come na ye year. Ye ma Ghana for them rantem. Why? Ye ma Ghana for them rantem. Ye mpese ya tete Ghana for be efra nipa 1000 na ewu no but we don't expect to hear more of such news. Tibet media near any airlines naka instead of the 3rd of July as I say person your first flight need to know. Maybe free na year ekoko see ebia by next week. Tibet me my first flight number. Na sha same for mumra because the weather condition and what economy no anodin. You see it to be quite trim around say 52 degrees. And I know they pa. A former national organizer of opposition NDC. A former member of the Black Stars Management Committee. They didn't open your board tinja. One of the penny battery and committee their questions. So, for my dear, Adom Gazi. Me who watch it. Yes, sir. I'm on your Sibuda Suya and I say, I'll with him. There be me, pa. Me, say, a do baby. As a unim dear Kakrana one. Okay. Would the pia. Emrante na boni mu. Okay. Zane yes. Etu da so gina amanyo sem no. Oh, ejamu party a ya share nsase ate. Entimi nya ma party ne nsa. And that so for NDC. Oh, and that so pa. And that so na me ba no pe ne metititete na me mani nya ho. Nya sa na me me politics. Okay. Ne ya momoden ase be masudie aye adwuma. Okay. Na ayi niam binim so atise no ne be ma yetimi esia no ene se eja wu se ensrobo enya wo mayi a wansan kwadwane ummokuntu grumu ngofase yeah aha se unim se onka manyuku no ho na sa manyuku no efre ne ma ene wo madi nkomo a wa so anti asem bi a enye wahima onko make statement bi a be kwa kofa sa ne ma weni mu aba yezi bibia nkoka papa enye tre menya sure se Abrantie no ojina hwa na obi ko so nimu because nipa na wo no doso e na omubobo no saa na me kenkan ko akrata ne social media me tin say no nso
NDC ni bi nso kɔtena radio station bi wɔ esrem ho baabi ɔno nso em sɛ ɔkɔka sɛ Jamegba umia sɛ de bɛ nsɛm a ɔka no na MPP for no so to go no so ɔmo no ama ebi kura Jame sɛ ɔwɔ ne sika yi sɛ sɛn saa ne ma wei nim no enhu ya nipa ne mienu a ɔmo pra konwa no so ɔmo nim a e ka kyerɛ ɔmo so ɔmo papa no na ɔmo yɛ namfofo pa na wo hwɛ mu kura no ɔmo mienu so Dr. Baumia ne John Mahama ne ɔmo papa okay ɔmo nyina na ɔmo yɛ politicians you see na ɔmo yɛ namfofo na wo hwɛ ɔmo so kura no a me ma co functions bebre a me hu se omu mienu ahia wo hwe omko modiem ne ayi a enya de a omu be kwa akogina babia toto ayampe adidi obi atem enam politics de ombe kaza ne o kaza o incompetent no nkron ba me ye sure so omu hia kro ombe kansere yeah nti politics aye ne nto aye bo no nema bi no say no ebeba ye be ka ne ayi nti no kwasebni mesre minuanom a ekochi abrante no bo no no kwasebni entwa yi obetimi ani nipa na kasa sɛ opanyin sɛ ne na wo kan ya opanyin kasa ye metra wo nyiyi nsɛm ano sa dis office asɛm a wo ka no enye oda abomode na pie na kɔ na ɔmo mbetie na ɔmo ntie asundue mu na wama wapie na asutro ne yi wo boni na nyame ampata na sɛ bi a embre bi na aso na party na wa ansori bi mu a ebeka sɛ wadie o nti mesre minuanom ewom sɛ ɔmo bɔ makonta ho ban mom na ya ɔmo modien sɛ ɔmbɛma sɛbi ntwaduasa nipa ho dɔ nso abam because nipa na abɔ no ho ban no nia ɔno nso wae osi wae mfom so ɔno nso yɛ nipa saa ebi kuro ɔno nso bɛba benyina ba bɛyɛ nipa na wo bɔ no ho ban ne bi enti yɛn hwɛ kwa yɛ bɛfa so a ebe na ne esisirem no nso yɛn kɔdɛm enye we nko ama te sɛ ebu ni mu kan ne nkro e ba ne saa na akɔyɛ MPP NDC me saa de ne me pese me yɛ kora because meti yi me fie wo kɔ hɔ a MPP for okay na NDC for me wo fa ni JH Mensa enti me fie me ma Teresa no ewu ye nyina okay ye abusuafo bet wo hwɛ a obribo ahe ye me wo fa se okay obribo ahe MPP ni me NDC ni eye ba ye fie sisi me no ka se wo fa ba ko agu ye nyina be kwa kuchia de na se me ndi je se me hunu no ana me wo fa se bi to ni ti so na me bo no anansa ne wo fa se wo ba be bubo masoma na da bi anwadwe no ensa bi se bi a ye nyina e be ko ha nti we agree to disagree on a lot of issues na me nya sure say ye decide ye mo we no mo be ko leading to this election because it's crucial ye de niam we mesre amanfo okay ye ntwa bibia so na ye ma asumdue emra na ne a ebeto bia no omanga na no nkoso eni ne yie die na enye nyina yahwe ofa no akontam te say wo te ne ka che mene ne tabe e kama ba na konta ne former president John Dramani Mahama ni nuaba ne Lordina Mahama you see ya enye nchen asem ne yake no great of me be dingra o dem bi obewu bia in law na che say wo te ne ka che o me te ne ka che sa yani ni dinkita ho okay yani ni dinkita ho na afi we ye be ye ne mama engrofo e be ye mo mama but nwanwo se empani wakasa bi e ka se ade wo fie a oye yeah na onuaba abehye monmonyam akofa bema watimi abeye mampani yeah na wo se be prebiem na akonta ba fie no ye mampani a yeah da enmunyam na wo ho no ebe kan busua ne nyina yeah na so still also na wo mpa akonta na apeni pa wofro yes nchiremu ho pa you see obi eka bibi etisa na ya na ha me katra ade akonta na ngaza nimse okay me ya botinja metie yi mentai no ba bibia da efi say obeyo mampanyin ni nyina no anya hwekura no mensa wo mu bi okay na se kire nyina ne say emra professor Mons wu ene na aka na na ka bosumi nan ne na wotwemienu amanfo mu akonta ni yenti ya na amanfo adwene abato ya e ba betu yi okay aka ba bosumi nan ne some few a year because you beto aba ne 7 December Professor Mons wu 24th July yeah na ka 2 weeks pepepe na July na so and na yet for aba so
7th December. December ne dey just one fa kan gra. Yeah. Enti July no saka 2 weeks a. Na just say every July so August. Yes, September, October, November. Barely 3-4 months. 4 months. Yeah. And about 3 weeks. Enti na nru ayi kra. Enu 5 months kra. Prof we no. Na campaign fo bi say emrane mu no de e man kwan say Ghana constitution is ono ne ensure ni as president. Ya ye enu awie. Na mum ye flag bearer ne de ye open nominations. Na nka group from me contest. Na say ono akra kan wan say mo baby. Yes, some rich ye we ya kai. Ye di nipa no ye vice president we di papa ye chia no yes an ko bie nominations na nkrofo aya o mo hwehwe akwanya ba bebu aba ye flag bearer no mo mra na mo tutu netemu o mo ho ana se na cheze ye ma ye nuan man before akwanya mo mo ti be wini no asata na afeni mo wie fonka games na ye wie fonka games yes dabi anya djuma anything to be honest with you any pa mieza ne fa ye baba ko ka ho Anita me Dr. Kwabreje asidu nkatia na Anita eka ho ye ko hia o castle ye se there bi ye mpene empayinfo beka ono ajo na akra na otimu bi na pa ko sitimu bi na ne na ye ni abra ye no na omo no ntia se ade na omu bu mpayinfo ye ni ntia sa okay but ye bomodi ebu omo ni akire na ohun se sa ne ye hia se ntia ama ye se omo emie akwanya mama mfomra meye no wenti yes ono an ye de ne beko because hamre na ya man neck no so na ye the highest decision making body apart from Congress yeah enti neck na be resolution aye bibia wi so ono an ye so candidate yen san frame emergency neck meeting na ye momodi am resolution ni ngu na ye na is no ye ti anye ye twifa so ye twifa so frio ekoye ena mra na ya sese ye di close nominations na kwesi na aso ena eja ye di no koye okay. What happened to day 12 ye bonto amu edin ema ye wini elections so ye wini about 300,000 yeah but 2008 ye wini with I think and no 50,000 grand 40 slightly over 40,000 anything ye hwe na na yesi do ese ye bom modern na ye tintim oniam ase de be ya e bitumi akoye ena numu no ye de ko congress okumanse ya omuyi ye nim nyina efiri ho okay ye kwa battles 2016 kwasi de ni siye na ye wabamu we lost close to 1 million votes ni bin sida ete wona na yesi no ase ye nyina trans ne ye hwe ne mayi se ne be ya ye betumi atoto ne mayi ne ye san ko 2020 so and so yes lose close to over 500,000 so me chiro mu die ntia me ka say obi fufro emra no de me hu ye ne say da bi ase jame ye makonta no ye nyina ye ka ho bi ya moa ne yie pacho ne me ka no ti ase ebi say be nipa bakofo ne nsan so nyame ani kata yeah eti de benti na akoba say ono nko adie ni mu na bra ye 2012 eti man wini ye na otie konya so wa lusu sa number of votes we okay so offer eno ne ahwa de o amanfo bi face say a natural since 92 say yenya MPP NDC say fishia wotwene de eso a obekọ only say 2016 the margin of victory no and na ebi ensida now getting into 2020 the notion say oh then ya MPP twa 8 years no na ebi no so no okay so the amanakwa say mama be hye ba bia na ye unfortunate for him because at the time of buy 2016 no was the time na NDC try to break the 8 na obetwa mo 8 years no at the time was sa person be sa ba biem e time so na kufa the so twa the first 4 years yeah man for free say like the kufa be say another 4 years yeah it's so believe Mahama say I said
amanfo na mpe na enye wrong calculation me nka say amanfo mpe mama okay enye ewo asem gra okay me nka say no so tie yi asa yi nkasa no ya moa ne yi eye me say yes me say nipa ba ko pe ni nsa enso nyame ani kata yeah nyame ka no tell say okay because 2012 we had that problem say Professor Mozewu akabne tiawo bi na ya to aba but we were able to win elections e ba ne say ni yetimu win election sympathy vote ka wana enye sympathy vote kra adwumaden a any commitment amanfo na ye executives na ye no e na ma yetimu win ye but ye wa ba mu no complacency e ba mu okay amanfo adwen ya o say o ye wo aba mu nti bibia ye yi e na ye tra ho lose close to 1 million votes okay ye fra ba mu ye di nipa na se akobiem ya se awe ama about 500,000 votes enti mi na madwi mu no sabi mpreduasa no nko na de bia ye begege bro agu no so okay ndi sa na tie dia eni ade ne ye mpedi pa foforo nye dey e ma na nko efi se utie nsem so na amanfo bi mu e ka no a na ayese eni ye nsesa ye kandifo no okay ye sesa kandifo no ni ye wini wi a ono owo 4 years okay ya eni de edaho okay sela no we no a oya branti a ahomi woni mu ndi ade na so bi ba bedie ni mu na ogitumi ni wi a okay enka ye ntimi akire no wontimi mfa na nye den emma mane betwa ne 4 years no enwie unim political yibia ne strategy no ya na edu ba bi a amanfo bi mu nnim adwe a eta akire ma ye mu binim di yes ade no se ka fa kwabadu fomra mentra eha enka ni nyina na sa amanfo tiase yi a okay enka na eye kama pa ya enema be na amanfo adwene yo mo se obi po bi asem okay na person yi obi firi obekwasi ma mi chiro ba bi okay obi po bi asem ne de eni se ka yi adwuma kra Professor Mans no onye sitting president yeah de ne si wosu yan game funka games exactly onu kra no ye sitting president and not ye kunwa so say ya ma me contest no yeah was there anything wrong with it nothing and nipa na mo ye funka fo no dodo no a no mo na di akontini wo His Excellency John Dramani Mahama ni niema mu na se na nkura du be ye flag bearer and ko be fa His Excellency John Dramani Mahama as running mate dabi na kambese waba be ye president kra pa John ye make no tia say nko wan fa no because ye ko sunya na ekoto abana na nka etuma na nkura du a ka Professor Mans na onye ye flag bearer bi yeah enti nka ye nyame to nsa friend no yeah enka nyon no na ye flag bearer ti na nkura du na ye flag bearer uvi se go be fa John Mahama say ne fa no nya se bia nko fa no okay enti ye gina mu ma sa amran Professor Mans wini ya His Excellency John Dramani Mahama twaso ye president ye samba ye be twaso ye ne flag bearer ma o wini ye no but ni be ne ya na se ne me ka se niema binti na niema hu no aye ko aye no ye mpese bitia so miensa nti yesesa niema bi mu na sebese breduasa nipa bi wo ho a na se ofi se ni niema binti wo de ne fa akire kakra na kosiesie no o rebranding na now de ne ba na wa be yi nipa foforo enka eseimu bibia eseimu na ese woni na kwayo fa so a o describe His Excellency John Dramani Mahama perennial candidate na just say as a NDC there obi ni ho bi ono nko ane ho krolba that is the reason why ana this year pese yes nanka mo susuyem no nanka mo fa Dr. Kwabredu Fomra after the first 4 years Dr. Kwabredu for MPV way Emma Domama metwaso na NDC nya no 8 years na exactly but go fa no enka ye betimi atranse wan ni nyina no aka chi di ze no ni a anu na amfa di ni afa se no wasem ana ye beka enu de anya adwuma ebisa manfo ante ye na se but na ehu no na enye hu gra ofo bi kuta political power osu onyan tonom na obi metwaso na enye hu gra na sisi ya ye kasai sisi ya ye kasai Dr. Kwabredu for
any His Excellency John Dramani Mahama attempt to say. Yeah. Me ameti many any problem you attempt to say. Near me conquer me the better from I'm making sure say this time round. Enko ba say Nanado beating 2 times you be Germany mate is so as I'm be beaten and but Nanado so want me hand over to Jomama. Oh, on the kind of near why. Also want me hand over to Jomama. No, we are okay kind was any Zambia no. Your mama hand you over man. Your mama hand you over man. So hand you over man. Now hand you over man. They been the same with on us hand you and you no grand effect. On one another nim said an effect. No po on po hand you over man. Oba hand you over man because kwasi baby your mind in namu sisi ani near my course on there. No kwasi me kaya na me yiri obia ene se no na me no ka wase se Adom TV pa wo yi free wa we ya aduane kro mo bi ni enti me TV wo me ho eno na me hwe na bedroom ono so maka chese on yo de bi oni nkra no kra di nkra no so ya mo so TV na chese oni di Adom a na de bi ya oka o si no kwase bi ni ono de na oye prison officer retired amanyo sem ni kru na ya amanyo ni nti edu ba bi na make politics kro otimi hwe manim aye yo so munyina moye nipa ba ko munyina sa na mote mo be dwom anu mo ba mo but okodwom na ohun niema e ko so si david we tie edika edikwesi na naduntimu ntra hon kase on hand over Jomama anya ni tumi Ghana for no na be kire omutumi na no na make say sisi no sa ansem na make ni nyina na de atwam o sisi nyina ye ba ko okay dufo no eni ye nyina akọ His Excellency John Dramani Mahama ho ni na akọ akodi nkita ho baba dufo ho ni na baba bidi nkita ho me ade ba ko pebi na ha me say minu akojobo nsusu ka ho na o contest ye benansi ye sa names na ba na ni di nka ho campaign team yes inti empayimfo momodin ase ombehwe na omudi kojobo nsu ewuramu se ne be ya e be nya complete team a ye nyina be ka bom ni ye adwuma because me sure so be a woni connections woni links a e boys anu a e be ye na kwasi kambe de e be bi pa Emreka mo fie ha no mo wi ya mo mfre kura na mo behwe na ye duru ha Emreka crack you see emre ni de obi ni na se me yesua obi adwebe ni se emre ni sua but anything na me ka kire mi nuanam se nipa na ya e wo pepa so be ye adwuma ma ndis ne dos okay and na bibia restricted and say ye campaign team ni ye be expand no okay anything nipa kakra bi e de aba ne de e yo mo a me fa se bia steering committee ni national campaign team ye wo committees bi a working committees bi a ya steering committee ni be ye omo fa nipa no dodo na ame ye dey emrem nipa no dos no a kwazi adwuma ne ye no e be ye fufu party contact you ye campaign team no menya executive member nti ehun hia so be contact but say chief by ni executive member no ono ya appointing no ya appointing nti e bia ya appointing no e be contact no but me ya appointing me ya ma me any bia nti but no we are available say like a former national organizer yeah motimi bua sustaining power until Sebo lose in 2016 near Frewan Kabeba support why not obie di wa ya obe doubt say wo fire botinja enne ye friend so me adwuma ma ndc ya oma we me no ka sisi ye okay ya me adoma o kira ye me da wo yeah ye organizers no ye omo program yo suhum okay regional organizer was a Eastern regional a friend me say me mra na me no me kasa duty and I have to go me no omo ko kasa na me experience a me wo as national organizer me momodia me organizers ni dey from me and me ni kura keke because omo na adwuma no dodo na ejina omo so okay I say ye kire omo kwan omo befa so a obetumi etu anamo ye bra na ye bra ni na no to be honest with you na niema kakra bi nkoyie ewo nti e organizers ni na me tu omo fo no maka kire omo say we are available sisi ya no hwe former national organizers a ye wo NDC mu a me machi no Mr. Crisis upon ho Crisis upon ansana ofusu ampofo ba but ofusu de say koye national chairman ofusu echi na me bae me machi Kofi Adams ho
Kofi Adam say Chief Joshua Kamba ho. Omo bie ni wa mahu omo wo. Campaign yeah, omo bie ni. But former national organizers ni bie ni mo sa no aya na e ha adwen kakra. Me very sure say working committees na eba no. Omo di binim di ba. Omo fa ni pari pi. Omo go beyond even national. And for regional chairman for ni regional secretaries ni organizers ni bebre e wo omo fo mo nyina mbrem. Because adwuma no yemre ne se ne awka na yiso a adwuma no so doso nti adwuma yefo no bebre e wo no my ready so on beya bring them on board more mun yesa de beya komidie no bitimi na man for challenge with the renomination of Professor Jenan Opoku-Agyeman as my running mate. I also had that same challenge na media no in free mame no nko awo. Enti na de bia na du ba bia ya na say wanti wo fire boti nya asiya obeka say papa ikura de na de bia bia na bia say me bia na me canon principle like hwe pa kwesi ye misata o me yonko pa ye nyina ye kedes ni ye but His Excellency John Dramani Mahama ebo ni di say ono na on meye ne vice na on call parliament ma ye invite na Miss Original publicly, I criticize it. Me say, Adom, unim de tia me gas. Since 92. Since 92, John Rollins, ebeye flag bearer. Ye vice bia ye free central region. Me ye national organizer, former national organizer. Who be some Mrs. as a min chile the entire yes, I mean chile if we are castle. Okay. Never Professor Moses. Yeah. Yeah, boy. Yeah. Every Professor Moses will never pass. Yeah. About pass number my means. So I was thinking, say, I don't know the BR Central. You make say. But I don't make an decision be now. Maybe be a vote when you're through one more. Vote to pay. Vote to pay. Central region one. Oh. And you swing regional. Yeah, na do we need any you know. Yeah, share results no. Share results no. Enye mri nyina no moto aba mai. In fact, Professor Moses time gra no. Ye lusu ho I'm say 2008 na omuhu ye moboto aba mai. 2004 ye omutu tiae. But na Professor Moses free ho. E Freja Rollins time ye winning central. The bia wona ye swing. Ti se bia nei aye no makasa ma niam bi ekoso yene na ebeba say BS. So my problem was adena de bia ho na yeyi nipa ni free. Na yen hwe other regions no. Okay. Most especially Ashanti region. Hono na ye Waterloo. Okay. I say at least uyi obi free wa. Minimi anuano me fa e free Ashanti. Yesi nyopa de akokotoko. Yes, I hear. You say, bro. Enti anya den a wo manya hu se omunua wo muni de. Unyi so didi a obeka ya wo. Nti ada na mo so ye mo so akwanya ne bi. Because ye nya asantifo bebra mo ma beboa eye party every PV of being time namne betimoli drus ni nua bebre asantifo pi. No cross ahoy for Agyeman party na boso. Jena amanfo kasa say ahoy no maji party na boss say oje boss say ahoy no ahoy no dey say o mu free PNDC time no maji party na be PNDC time ni nyina na di mienu a wo tin wo PNDC mo pa ne the chikatas and the ahoy meboa. Yeah. So what is there any other name that say chikata for no so aja boss one and na chikata for no be kwadwo free munti na say na debi me need to say I hold for no na hold for no crisis here no ye kan ye ka o man no pa ye wo ye party ni mu no ne say this ye council of elders na ankrato okay ene kwa amana ne ewum pero mo no kura ne take sa decision bi say ye appointee ye campaign for ne ye keka do mbebi sa mo adwen. Okay. But your council of elders are your chairman ye Bahama Idris. Enti debenti timuka say almost even of running mate Professor Jenan Opoku-Agyeman on the force in the share Jomama kon.
na say can say dey na say Jomama no nye his own man they make an budget as say debate no or they share no kon debi a decision or not take here and he came out to explain enya ehun ade bi wo ma me mu ofi say obetim ne nakọ ene na make say kwesi ye mu binom na me de my agreement am ye nyina based on baby am ni free okay menya ma me no the capabilities are okay ekuta na obetim ye ene de she's even overqualified ene de metra aka say ma me no she's overqualified or ye minister of education meaning this was obebre ma me na dwimu do obetim ayo mampanyin kura abroso nyense say amampanya be de akire bebe bia wo free no any a party nanamo a yetu ade bia ho ne yeyi nipa de free no eno na me ha me eno na ha me na nyese ma me no ontimi nye ena na me ka wansem da bi it is a taking a decision that we are that's all we should end it there okay na ye nye jumadin say obi bisaya ye di na juma pa na o de ba beboa his excellency John Dramani Mahama no ya ton enumum na manfo etimi ejina so atwa over na me be say who any see chances say who wura from a what say yes amanfo complain say ahokyere but amanfo ka say sa ahokyere but ye probiam na be so ahokyere no a Jomama well like and then I make say amanfo e menso bitibisa na fi su kura ebi no mo ka say na mfie 9 de obey mfie 9 obey de di obey de masa sabi obi timi de me ka mo me kai obi so be kai a emra Professor Mars e winning elections 2008 okay na ejekufo na president no nkroma na wa announce single spine yeah any name bi openyi a menene nam no ono na oba be ye finance minister enti minsema ya make enye godobo na mitwa okay o hwe niema na Dr. Dufo so mba be hu ye na scary mambane da for time yeah no but prof winnie ye no yeah emu bie niema so kire omo ye bie ye Ghana sika semprata so any nkrata ya eba be gu na nim ma omo kire omo the true picture of Ghana's economy no na ade na ehu nenye ti say ne de asai kura ne de asai former president before time na economy ni nyakra enura nkomo bia na omudie de awe Ghana for mamu nyam mistake enyem adwen say say ye pobia ma be ne Jomama masa ye tena we mu a se ye tena we mu a fie na bi mu a kwazi enesa body betimi ye 10 cities me de okosunya mi fikira obi medua body ni bebro nti ye ya na maka kire me baboy no junior mi twa na mfa ngu bagins se meto no 10 cities pa de mfa mre me VIP na mama me baba ya no so akwakofa no de abre me na metima de hu kakrakra na ye mafu ti ya me amekon makwakutwa bia ba na wo so a wo ti krom a ya ye bodokuru se ya yes say net 10 cities or 5 cities so now to na ka say o any Jomama any Jomama wo nipa se si ya sambo wo mo a within a very short time no esi yetimi ya adwuma dane your economy nani kwasi de tema me kasa no former president Mahama yes e wo nkrofo e betimi attend this economy around we visit Dr. Dufo wo fa mfa se ma menya adwuma emra na afie metwa so efa efro pani ya what je na twetwe nkobo former national organizer edema NDC yoko mulabre aso yenko and confirm Kel Charcoal toothpaste o mother romana so asimedi Mpensenpensenmu ebrewo o kan toothpaste papa di bidie na ye mama asen fita ye Kel Charcoal toothpaste afa Kingdom Herbal o de no bebre na aba edwaso Dr. Amofa opani oti abibidru ye ase Dr. Amofa akrabicha na anopai eti kodwaso ne pe Kingdom de pani bi enso etona emua omna so asimedi Mpensenpensenmu bro happy birthday and confirm Martha Donko ya wo oboase happy birthday to Martha Donko we every Isaac no manyo Adom correspondent your wo oboase see wish you all the best nyame enshirao
On shida. And this one too, I think on Sunday, 23rd of June, 8 a.m. Pepe Chantan Central Auditorium Pentecost. A retirement service in honor of Pastor Benjamin and Mrs. Theresa Ampia Bedu. For their long service in the Church of Pentecost. And it's some power, they assume a sorry of my Ghana. So, Pastor, I know you. Yamamutrimqua, any more near your palm, ye, Ediama of my. Still, of your water, your former national organizer of the NDC at Ekuyem. Over. Now say, Jomahama war and Shegua Quemua, the economy now, say, enge. Ama which they abba. Ghana for 18 soon. Yeah. Obeting at 10 tens around. Quasi, the same Jomahama, ye nim. Some years back, Yana. We years back, no, the day is here. Kana for Nankasana, say, Yasumi and day. Okay. And I'm growing you more to know a year and day. Nanado, no. Yanson and Son and Yason and a year and so. And I never be a dear cocodrini. Whatever, bra. Ya, Ijama Mumano, ABC Lee. Ediana Acos. Ade de nka wunim se ade ne se ya oji awokra no na nyese se no na mo ba no kuta slash ama wo de abebubu ade no kra ma nei yenhu ye ho ano na eno na yenhu nia esi ani so sese because to be honest with you say expectations are amanfo wo sese yeah ebini ni awo kan say ye pese enema ekoyi ani jomama nti ese ye mamanfo hu se na nipa bi woni mu na ya ama na kwan ama wanye den wanye anwie 4 years na nipa bi woni mu ya ama na kwan na se otwa 4 years ya ama na kwan ama na anye anwie onya kwanya se na nadu enye ya onya 8 years na me ye sure se nke bia Ghana eduru ba bia ya ngasa no ye ni beje ho eniti 4 years na ya ekuta no ono a wonim se ense me ya de bi ja legacy bi to say papa yi beji ade na wo say na no wo di mfie nwotwe ase ya de bed me ba me di mfie na ya yere okay etimi atoto ama bibia akoyi of a possible oh yeah sure ya ye bi da and na make us say wo ni we yesi abo bia bedo Australia suya preko se wo nipa bi wo mu aya wa ye bi da na se nipa na echi ma wa de menti na eze uso 4 years I'm telling you we go for picture that mo paint it picture that mo paint it say the economy no atete apansam now because that is the truth e ya dey 4 years na listen that is the truth the fundamentals no me say okay. na any say nipa no aya omo aboa me asa ya de na mfie nwotwe no okay yes am fama no mo nkoso say no nko Tebi bibia ya ase bia no sa de na se ya edu ba bia wo ye den utwa so na ofura ase ekora na kakra kusimbra obitimi ankora da wi 4 years yes sir oh 4 years no timu mfa enkora ni tise sa de te dia ne waboa ma na ase no yemfa ma no won se no a na nhire ma ne ye bi omo se kosi ni ti na me chiro se emra me baba kufu free abamu Professor Monsabaye. So what she nkratamu na hwe niema na na ekoso ne IMF fo ne ye other World Bank fo letters from de baye na yes caring. Ache se na ye niema ne bi wo wa cooked figures wo mo kan ogregere. Inflation you grow mo keka kan yin o mboa o mo kan kire. Over. Oh. Say inflation ba bedru. The numbers are 23% anya no kure. Ubotom ne say. E reflect ubotom. Maybe so reflect 54 now 54 no net is na near to say 54 no kra na body ne near ton betem say na ya say about 23 ton body betem 10 series some 54 no na body ne be miensa na 10 series some no you see sometimes you tell mom the way people ya na yeso ya jedi ni omo me kanyina ne say kwesi enema ne say ya na say na nam say ekoto abanti no omo penti bibia ma ya hu se ono aya ye de ne ba se nkome economy ni okay
na wa hwe hwe ha ma de na say yo se so se yem fasi ya na ma no driver na akura de ye kodi na meet eni odi ye de bu afaso ama wa hwe ya nipa no kura nka ba kokura wo kan eni ti ne yesi ye ne se se ye auto se driver oni mate ni nyina mo anye ni ye yem fa driver na no wo ka na ja o ko no kakra mo bedwa mo num se mo betimi aye na ye gifili mo nsam de man na se mo aye yi se no omra mesum na kwesi won ade bia na se wuhu problem na da ho na okay na se wo anka se wo si ubo se o pese oba be ya na watra akodwa no muda okay na mamu no nim se ne yete a wunnim kwan ya be fa so obesisi wanamo pacho na make out as okay if you say onye fufuro oyobi a watra ba muda ana wo nipa bi mu wo hosisi a o mafirase ehwe kwan a ye be fa so a ye wini election na apɛ no as ye trans ne yetimu toto ne ama because Ghana for expectation nyina ne say within the first 6 months no ye be changes over NDC in opposition with the true picture of Ghana economy yeah because the time we say to be in opposition no can say be brede chire ya for me gi apanyam say eh na ntisa se ne ka chire mo no then now for me pay excuses kwezi for a beer mo 4 years so who's a 4 years the intimi fam correct here something another 4 years kwezi tie me no ka say me ka chire say ebinu mo ma ye bida yeah within the first 6 months no okay ana ne ma tete apansam kra no and that person go for no under Professor Mills yeah yetimo da ne ma ni a ewi a chire ye nya single digit inflation for 33 and also the na reflect in your pocket oh bia nim say sa single digit no na ne ma bia di adanse na fuel ne yeto nan ne ye say fuel aba yi a sell fuel no kwa na ekoso so say inflation no ba form inflation ba form a nya ne ma bo ne ba form na wo hu say ne ma bo ekoso na inflation ba form wuti bi fa o ma bo nsan ho masa o mu nyina ba kwa na o mu nyina akọ sa na tie we ye nipa no mo a o mo ho sisi a kwasi Ghana man no ehu hia o mo a o matrase adwen se sisi ase ya hwa tutu ne ma yi ba bi e ko no wa ya Ghana be gi nsam nti o mo na abomodin afrase yi adwuma bi a nyame ya adom na yesu His Excellency John Dramani Mahama in pay masa ubia on hands on deck within 6 months you be more results. I'm assuring all Ghanaians say you be more results because within 6 months me see you be more results ebe koso e go for your what in Jan I'm telling you because tio obia ye bida near sabi previous worry kran ana worry koto okaso baby kra wunyi na chiye meboa adene bi asipen ama yehu kwan a ye fa so a yetimu etoto ne mama ne put our economy in shape within first 6 months in office kwesi a reckless spending any chese pessimin kuminya greediness na de Ghana kudu ba bia yewe etu wunya leaders na wunya nipa bi no a omo aitu omo asi waka say no within these 6 months ye be ya magana yeyie kwasi odua ba na saba no eso a utibidia yechi over na ye ma abano nso na abano kakra na wo no ye echiche yafumu a che say ya sai ne manyina ene ye bibia sai over nim ne mamafo ebi wo doubt kakra ewo the capability ability and competence of John Dramani Mahama say on a late boss yeah o me fa Ghana economy na ye GDP to say na national debt to say na social interventions how do be no say no so de be kan ho afei electricity output na to say unemployment rate let's say ye keka we nyina ebom ni ahwe ba bi o mfafiri ba bi o mejae na ma say doubt kakra ya ba ni patim say yes ade akwa John Mahama yi enye ye chibi ne yese okay now the free John Mahama time na so ba be do samria eno so no wa we ni say okay wo hwe ni say wi a no wo bisa ho say why na ono so me fa say nye John Mahama ono so ba beto aso kwasi ni nyina no up to us as Ghanaians okay and na ne me pesa me kire ne say
edrum ribi no mpanyimfo no binom efi so mrantie yi ombetimi ayade no ene eyi ne nkrodba na omugusu ana omoye okay but say no some mpanyimfo no nyina ayo omadwen say ese yetimi eye bibi ma NDC okay danso kra eye NDC mpanyimfo no binom ese ye be yama adanso ndi say te say de be His Excellency ono na eye candidate ebe economy na ye tu ye ho ache ye be trans ne ya ye ne se ne fata eba energy ya yesu ye tu ye ho ache ye be ye ne se ne fata eba agriculture sampanyimfo na frase ye adwuma eti nyame adom ne win election na nya fe na ministers ne ye be appoint wo okay so who goes this year we say we are in charge of information e be appoint information minister of information but ye won payinfo a wo wa omo na betufu okay omo na betuma panene fo e betuma panyin fo tu minister no fo okay actually we na be some panifo na start to madwuma say omo start ye omo adwuma enti on the economy no omo frase ye adwuma hwese kwan be ne ye faso a ye betumi adane ne emani di kwasi ye ntra ho ma ye nwini nwie kura ansa na bibia te sana ye aba but wonim enam se nipa no wo NDC munti eduru bibia ya na sa nipa yin eyo omo din so mbekọ kura no mantimi aye dai akọkọ bisa se na we actually yesu se ne yenye okay but na se bi nya bi Adom anim we abeke nipa biti ya obeka se wo fa ya no ni se ke no wa ba betra ya okay mi mani bolete bi so a se niam bi akire omo so a ye bisa kwa ya mbefa so a ombe ye se ne be ya but me afutu amede ma ya ne se Ghana nti okay ye jaya ma de ne sei pa afanya mate mba chaw makawie afanya mate Badwam Mpensenpensenmu aba NDC mpenfo na so to seek for support. Oh, advice, in your support. For advice. Advice. Badwam mpenfo. Badwam kwesi. Enkanya boni o. Okay. Enkanya boni kra. Amamuo eye adwenkyere. Okay. It is adibi wo na say me feel say me nimu a. Okay. Na kwesi me ba ho na because oh, adi we a kyere me so. Kameboa. Me ho adwen na me nya yi na wo kyere me na ye koso ne ye ya. E won say me na me gi nimdie no mu. Ana me gi credit no bet. Yeah, they boy o mine. Me na say over. Enti kwesi ye ne de adwuma na de. Enje kra ye be ya mana ye. That's it. Already I want to join former national organizer of the NDC na mte say the chief komo. And I know komo ensia no beto aso a. Convince about to break. E be do be dey akwesi ensia. Ejuada e da